Bok, pozdrav svima iz Benalmadena, Španjolska. Jedan mali vodič na hrvatskom za vas, barem tu na ovoj promenadi njihovoj. Znači, ovo je Plaza Ole i ovo sve je trenutno, tu sve prazno, kafići i to. Ali to samo iz jednog razloga, zato jer ljudi počnu između 11 i 13 raditi do kasno u noć, sve radi tu. Tako da, ovo sve kad je sad tu prazno, iza 12, a kamoli pred večer, ne samo da bude puno, nego bude prepuno. Evo, trenutno idemo sa Plaze Ole prema ovom, kako se zove, prema promenadi, ne? Znači, negdje tek oko 7 tu počne dan, neko od nas oko, ne znam, 5:30 jer smo na krajnjem jugu, 2060 km udaljeni od Varaždina. Znači, spustamo se tu na promenadu. Sad možemo, sad budemo vidjeli. Znači, tu je odmah sve plaža, tu smo mi gore, odmah sve, tu je plaža. Znači, tamo na onu stranu marina, ne idemo sad, ne idemo tu na ovu stranu. Znači, šibamo tu sve žapla dole. Plažice ogromne, velike, široke. Mislim na sve. Imaju i smeće, WC su tu. Predivne palme, inače vele za Benalmadenu da je gradić kraj Malage, ne bi rekao da je baš gradić jer ima 70.000 ljudi, ali očito veliko turističko mjesto, sve puno hoteli, između svakog je onih 250 metara razlike, ali ono, jebenica, na svakom uglu tak neki dućan s trinketima, unutra imaju svega, iznenadili bi se koliko toga. Znači, ljudi su susretljivi. Svaki dan smo bili u nekakvom drugom restoranu, nije sad da se tu nekakvih metalo para, ono i to, ali jebi ga, štediš jemku za Španjolsku, za godišnji odmor, onda se moraš i počastiti. Tu smo svi, familija cijela, ja, supruga, Patrik, Erika, naši klinci. Recimo sam tu malo dole izašli, tek toliko. Da vidimo malo plažicu, može. Znači, moraš na svakih 100-150 metara, tak je nekakvi izlaz gdje možeš na plažu. Inače, dok izađeš on, plaže su pješčane cijelo vrijeme, ne? Znači, cijelim potezom, nema nijednog kamenčića. Imamo tu tuševe i na svaki ovaj, kak se zove, na svakih nekih 150, 200, 300 metara najviše imamo i, to još nisam vidjela kod nas, ima, znači, ovo za pranje noge. Znači, sve od pijeska ideš s plaže van i onda su ti lepo noge prašnjave. I onda tako tu stisneš ovo njesra i pereš si noge, na? Kužiš? Nogla, znači tu opet moraš gore, tu moraš do tam isto, znači cijelim potezom, lepo je. Kafić, tu lepo na plaži, ideš van, ljudi uživaju. Noć padne tek tamo negdje iza 10. A znači, dan je ekstra dugi, kako sam rekao, na jugu smo. Nismo baš na krajnjem jugu, ali skoro da jesmo. Znači, ajmo sad tu gore. Ne vremo tu gore neki lik, neke dela, ali nema veze. Beglo ovo je od... Damn! Nije loše. More je mokro i solnato. Cijene po tim trinket shopovima i tak to, ja znam, nisu preskupe. Ono, tipa jedan magnetić
ono, 1,5 euro, 2-3 komada, ono, 6-10 eura i tak dalje. Dakle, ono, majice po 10 eura, 20 eura. Restorani koje treba tu nahvaliti, ovaj tu blizu nas, budem ga posnimao, Dublin se zove. Unutra imaju stvarno dobru klopicu, znači za celu familiju. Plus naravno pijača nekih 90 eura. Prešli smo jeftinije, u jednom drugom restoranu ima gore, znači na Main Streetu to, ne znam ako mišljam. Ali uglavnom gore na Main Streetu imamo dobrih tih restorana i pubova, sportskih barova. Inače, sve ovo kak je tu sad ravno, svako jutro ono kao rano, još dok nema nikog, dolazi bager i lepo to zravna sve to. Znači svako jutro, komunalni redari, nema ostavljanja ručnika. Mislim, malo je kultura drugčija tu kod nas. Tu kod nas, čuj mene, tu u Španjolskoj. Ali generalno ono, sve isto. Znači taj potez, ta promenada ide ono dugo. I onda dolazimo do nekog njihovog muzeja. Neke tak besplatni ulaz nutra. Zove se Bil. I to je neki kao njihov lokalac poznati koji je pa ja znam, neki putovao po svetu pa je tamo stavio svoje trinkete. Danas je trinket word of the day. Kao što rekao, deda čisti svaki dan uredno ko vurica. Opet tak tu dosta ljudi, dosta prodaje ovoga, ja znam, kopije patika, kopije majica, kopije naočala i svih ostalih njasra. I nisu tako skupi da se cijenka s njima. U jednom dućanu, rego tam na Main Streetu smo bili. I ti ono, ko naši konzumi, ili ja znam, jako povoljne cijene. Puno povoljnije nego u Hrvatskoj, čak neke i šokantno povoljne. Evo samo jedan primjer. Znači veliki kruh 90 centi. 6 kruasana, euro 59, znači 6 kruasana od 60 gram, ja znam, mleko nekakvih 60 centi, domaća piva 60 centi, Burn u tom dućanu 61 cent. I onda dođem do lika koji prodaje tamo na Main Streetu i hoću si kupiti Burn, energetsko piće, i lik mi veli 2 eura. I onda sam je, rekao, ne hvala. Nisam baš tako rekao, ali lepo je, nije loše. I tamo, evo, imaju za djecu. Daj gle. A nema kaj, gle kako su to lepe plaže, jebote, duge i sve. Da se vratimo u taj Carrefour, znači ekstra dobro ponuda. Jeftino, prihvatljivo, nije uopće loše i na tom Main Streetu isto kao i u ovom potezu, valjda 2000 restorana na svakoj strani, ne znaš di bi ušao, malo sam nekad naporni na večer, hodeš, šećeš se, te svako tu mami jebote, ovi domaćini stoje vani, s nekakvom spikom, otkud ste? Kao, jak se ne snalazite malo, nekakvi broken English govorite, meni to nije problem. Imamo jednu brzu hodačicu ovdje.
Znači, meni to nije problem, ali očito je bil problem, mislim problem, ono, broken English lik neki govoril. I pita nas, pa otkud ste? I sad mi velimo from Croatia, on, kao ono, zamisli se onak 5 sekundi, već me malo neugodnjak i onda ono, samo jedan put Luka Modrić, Luka Modrić, da, ono, I love Luka, everybody knows Luka. Mislio sam reći Krokap koji je isto svjetski poznat, mislim ono, još k tome borac, just like me. Ali Krokapa većinom poznaje samo borilačka zajednica, ne? Aj bom sad probal dok se vraćam, on stal kod Bill, onda probam dok se vraćam proći kroz Main Street, da vidimo samo kako ima restorane, ono, da vidite malo kako ima restorane, nađite mu na Google mapama. Dosta toga ima sad gore, sad pogotovo. Evo ga. Inače sunce tu malo drugčije prži, evo tamo u pozadini ona crvena zgrada je bilo. Znači, kaj sam sad uopće govorio, dobro, nema veze. Bomo se gore prošetali pa bomo vidjeli dalje kaj. Znači, ono, tu bomo vidjeli jednu još lepu zanimljivost, ali pojemo gore po Main Streetu. Ono vam pokazalo, nema kaj sređeni turistički gradić. Ima i policije. Budemo otkrili dok dođemo na Main Street možda malo neke detaljnije o ljubiteljima dobre žiže. Ima par klubova tu, ali najrazvikaniji, a možda s najvećom ponudom je ovaj gore, kako se zove, na Main Streetu prek puta Hotel Triton. Malo onako na skrovitom mjestu, ali opet ne tak skrovitom da se ne bi moglo naći. Zove se klub 420. 420, svaki džaner zna kaj znači 420. 7, ali ako hoćete dobru žižicu, malo se opustiti, a da nije alkohol. Znači, članarina je 20 eura, moraš se registrirati kao nekakvi gost. 20 eura nije puno. Dobiješ na biranje u rangu sa Amsterdamom, ono, ili Rotterdamom, no tak negdje gdje god si bil ili gdje god si bila prije toga. Na probi nekakve vicetra. No uglavnom ima svega i sve je legalno, ono, naravno, ne sad tu s jointom hodat po punoj plaži, mada ti tu ne bu rekao niko jer ima policije, ali niko ti ne sral. Tu blizu nas je i baza, nekako vidim za civilnu zaštitu i nadlijeću helikopteri, imaju onu obalnu stražu. Evo tu sam blizu bila, da je gleda ona se. Znači lepo, ne? Evo tu smo sad došli do Bila, pa onda malo posnimamo još. Vidimo kaj je. Idemo tu na glavnu cestu. Evo tu imamo spomenik maloj Acri, evo te. Spomenik malom Cukuri, evo te. Gle ovo. Znači kaj god je tu neki bunar želje ili koji kurac. Pardon. Tu ljudi bacaju nekakve novčiće, tako kao onaj Zdenac je, evo te, tam kod nas ili tak neki. Zdenac želja je, evo te. So this is Bill. Evo tu imamo neki parkić odmah. Velim, jako lijepo sređeno. Ovi tu kioski se pred večer otvaraju i cijelu noć su budni. Evo tu i radnika čistoće. Svaka mu čast. Dok on jebeno okopava, mi smo pravi turisti, ne? Evo, to je Bill. To je ta poznata
Benalmadena polumjesec. I ovo ako niste znali, mislim sram vas ako niste znali, ali to ti je Ibn al-Bajtar, znači botaničar i farmakolog. Da, ti svi kiosci na večer tu imaju ono, kak se to sve zove, narukvice, ogrlice, magnete, one staklene pizdarije. Gleda ovaj ulaz u grad, ulaz u Bil. Evo lepe fontanice. Mislim, nema kaj lepo. Ti se moraš noge oprati. Sram je bilo, ovo tu ne radi, tu četvrta. Evo, to je Bil. Muzejčić moraš unutra pogledat, naravno, ne vreš bez majice. Ko ja, bar neku pristojnost moraš pokazati. Koje ne da ja nemam, nego jednostavno mi se ne da majicu oblačiti u 10 ujutro jer je već grđe. Inače tu, evo tu je za decu i evo za sad potez. Za sad ovaj potez od našeg apartmana do Bila. Ajde idemo onda na Main Street.